الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث شريف قل آمنتم بالله ثم استقيم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال حمدك يا ووصفشم الله سبحانه وتعالى O gospodari e diveskoro, veda gospodari e rakjakoro. O gospodari e manušeskoro. Salavati ham selami upravo oleskoro, na imango manuš, na imango peygamberi kaka je dunja, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Upravo oleskere počitujme hemmangli ashabija. Upravo oleskiri česmo familija. Taj keraja dovajako Allahi tabareke wa ta'ala. Te mu kjou po rahmeti upravo sa oko manuša ko akaven ka jivineke aka je dunja nisar javer osven sa muslimajna. Hem kolenge rečibja hem kalbija ne to vol ništar javer osven ovafija La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Дали некогаш био која мендар пучлапе сар требало те дарота Аллахи табараке ва та'ала. Дали некоја мендар джиака на пучлапе сар требало искрено те дарота Аллахи субханаху ва та'ала. И дартар Аллахи табараке ва та'ала делинова пе куповеќе начиња. Ама прета давате вакера, ка вакера и ка етикот Аллахи табараке ва та'ала јасно вакерова минге, дека олесар требала това мен искрено дар. Кот Аллахи табараке ва та'ала ка вакеров يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Оту мен кога веруњена. Дарантар Аллахи. Ем секоја мануш нека дикел со спремиња баши тај сам. А катар Аллахи табараке ва та'ала најасно вакерова минге дека требала тоа мен дар олестар. Ама сар со вакерјун сар требала амен те даратар Аллахи табараке ва та'ала. Се пеа со и дартар Аллахи табараке ва та'ала делинова пе куповеќе начиња. Па ко продолжетот таракалајети Аллахи табараке ва та'ала вакерова ем секоја мануш нека дикел со спремиња баши тај сам. Со значинава дека секоја мануш нека дикел саде делија спремиња баши Аллахи табараке ва та'ала. Се пеа својк дивеки гледу карши олесте ем каду џевапи. Па да лескира секоја мануш требала те дикел ем те спреминол
Само шукар амелија, шукар делија која којнес ке корисна ко судно диве. Се пеа со ко судно диве и пув ка сведочинол против мануш. Сад ка сведочинол против мануш, кала керол, јаро. А кала мануш упраманде само харами бутја керга. А кала мануш упраманде тутно божамијату. А кала мануш додека живдинги упраманде само пари пања. Па доколку се амси надаленда, кога надарена искрено тар Аллаху табараке ва таала, hem накерени ибадет Аллахе субханаху ва таала и пувка сведочино против аменде. Па доколку се амсине околенда, кога керги ибадет Аллахе табараке ва таала, hem живинге само машаллахи табараке ва таала, hem синелен искрено дар олестар, и пувка ва керол, ја Раб, а кала мануш упраманде само тут обожавинге. А кала мануш упраманде само тут ибадети керга. А катар треба да сватина, дека Аллахи табараке ва таала најасно нарединава миги, дека олестар требуваме те дара. Hem дека секоја мануш треба да те дикел со спремингеа баш тајсно диве. Па ова кога дава саро мануш треба да те дарам тар Аллахи табараке ва таала. И датар Аллахи табараке ва таала денопе ко повеќе начиња. Се пеа со секова органи манушескоро треба да те дарам Аллахи џелле шану. Кога вакерава секове органи, а те преперена, сар прво е манушески ричип. Соске манушески ричип. Hem соске мануш треба да те дарал пире чибја тар Аллахи табараке ва таала. Се пеа со адава мануш кога дарава тар Аллахи табараке ва таала о гибети на керол. Мануш кога дарава тар Аллахи табараке ва таала о еки кес корвафи на керол. Мануш кога дарава тар Аллахи табараке ва таала ho айбена ва керол. Поека калескира о мануш треба да те дарал пире чибјаре. А менге бути познато ко мануша, онај паро нешто со наштите мукатао те керопе гибети, те керопе еке ке скоро вафи. А кава и нај паро секој леке манушески. Секова е камендар, а раклева ќе саки ситуација. Hem сигурно сум, некој амендар џија кана бешра пира малеа. Бешра пира малеа или пире пралеа. Папава дава, почингате керо оле скоро вафи. Почингате вакеро муклева кава кана, ока вакеро манге. Ова кава, ова кава, ова кава, ова кава. Па гјадо мануш починавате керо гибети. Па сако мануш, кога керова гибети џанен дека офтар Аллахи табараке ва таала на дарава. Мануш кога ховавала, џанен дека тар Аллахи табараке ва таала оф на дарава. Палеске са и џабе. Џабете вакеропе муслимани, доколку керова гибети. Па каваи е пример, кога секоја мануш амендар, а раклева какава. Па кана какава модерно животот, сигурно сум, дека секој амендар пире фамилијенца доживиња кава. Кога вакерава модерно животот, секој камендар кере јек диве бат бешла пире фамилија. Бешла пире фамилија, хем некој изненадено му кляко YouTube, те вакераки телевизија, не са објав. Пазине, објав, ако е харами, ако е музика харами, не пале дикај. Дике со ова кана. Мукле, те дике не са објав. Па додека дике на сине, оје члени тари фамилија, ка почминала афенца. Ја бе дикаунга каја, а каја му гледа кале лео колен. Еа кана кувало дуито да мануш. Абе мука каја тудика кава со кергја, а кава жена со кергја педадески. Бара куши бе кергја педадеа, сам на ваджава. Па гјарда, јек поек, акава и акава, окова сине акава, почминеа те кере гибети. Иако ту дикеа харами, иако ту шинеа харами, дикеа бија, кога изабрани моку и сами, ту кереа па на побаро гибети.
Kerea până pobaro haram. Kerea gibeti koleske kosunno dine kod govorne karşı Allah tebareke ve teala. Paso jabe doko ku kerea sakava, ava kerea men amesu muslimani me kodinava, mo srce čisto, mo kalbi čisto. Nito kalbina nečisto, a nito pak ništo priminova tutar Allah tebareke ve teala. Doko ku kergan gibeti hemo kohova gyan. Padike so akira Allah tebareke ve teala başa usake manuşa. Hovai bizmisinen adava kovana verimena ke Allah heskeres nakye. Pamen dokoku kera gibeti dokoku hovavaya jamine kamen ke Allah heskeres nakye na verine ani tupak amen dara Allahi subhanahu wa ta'ala. Naprotiv sotrebo amen te kera कि हमारी चीज सम अल्लाह तबारक व तआला तरवा तस्मना ते दुलार गवा तारोगी बेटी ते दुलार गवा तारा दवा को अनोआ में ते किराने का सोरवा ते दुलार गवा तारा अदवा को अनोआ में जिको होइबे हम सम हमारी चीज अल्लाह तबारक व तआला तस्मना odito organico atrebo te darau Allah tbarak wa taala tao oles koro kalbi sos ke oles koro kalbi o manush trebo te darau pire kalbeya pire srceya dokoku yeke manusheske ko kalbi sine ljubomora zavisnost akava manush jane de katar Allah jelle shanuhu dar nanele जब भी औरस के ते आओ ते कोदिनो नमाज़ी ते केरो इबादती आपको कोलेस को रोकल भी सिरे लोगों मोरा हमज़ाविस्मोस आपको कोलेस को रोकल भी इसीरे बारी लोगों मोरा आपको कोलेस को रोकल भी इसी बारो दुश्मनों को अमिसिनो या वेरे मनुष्यस के जब इलेस के हो आपको केरो इबादती पौलाही तबारक व तआला असके मनुष्यन Niku vaš navi magio. Se pea sodoku cu eke manușesche, cu cal bisine lugomorem zavisos olesche jabi so akelo pedecatao de otar muslimani. Abu Hurairah radiyallahu anhu presinat al Peygamber sallallahu alaihi wasallam de kawakirga. Chachi paske Allah tebarek ve teala nadikho ko tumhare teliya हमको तुम्हारो इज्जत तो अल्लाह तबारक व तआला लिखो को तुम्हारे कल्बिया हम तुम्हारे दिल में पामेंगे बहुत poznat kad ih ne sare manuše kuravo pe ka čos kadik je ne sar kuravo pe ka pneta o šeho tari tarumeti haram ili pak taro pe amereski jamia kuravo pe kavu ki jamia हमको kad ih i mashallah kava dikso shikaru ragya pe makar kores puro kalbi si zavisnos makar kores puro kalbi si lubomora makar o kere kero agibeti tu dikhare sakodinam hakere ei mashallah dikso shikar kodino jabi asake manushe kores koro namazi kovo kodino namazi manushenge hemo jibdino ki aka dunya samo basho manusha jabi manusheske to akero pe kata o muslimani dokoku kores koro kalbi si lubomora dokoku kores koro kalbi isi zavisnos ten dokoku kireski ricip isi gibet padokoku siam sina sake manushenda amen dar tar Allah tbarak ve taala te jannate kanane am o trito organi koga treba te darau tar Allah tbarak ve taala tao e manusheskere yakya soske manusheskere yakya se peso manush koga dikova harami jane de kao tar Allah tbarak ve taala nadarao doko kusyam sina dalendar koga dikena harami ay bakera me kasyam muslimaina em kera ibadet Allah tbarak ve taala jabi amin hamari ibadet doko kunaro diga mopros tar Allah tbarak ve taala basharava sodikaya O Peygamber sallallahu alaihi wasallam kawakero asake manushinge koga dikena harami se koga manush koga dikela harami Allah tbarak ve taala kusunno dive oleski rakya kaferole cehennemes koro yage fakana men treba terazmisina dali pale kadiga harami
ликиранамен кадава кога Аллах табараке ва таала нарединува. Па далеске требува тоа да лендар кога Марија ќе само кади ќе надава сој корисно башамеги. Ема дава кога керомен попаше карше Аллах табараке ва таала. А далеске секој мануша мендар нека пазинува каква бука. Се валлахи доколку напазинува каква бука, ов матева керот нека дараватар Аллах табараке ва таала. Se na него и датар Аллах табараке ва таала само афеца. Оја ме дараватар Аллах. Ама кod dela na laki praksa, ništa ne. A da ne smo molinava Allah subhanahu wa ta'ala te kerova me na darendar koja kadara iskreno lestar. Molinava Allah subhanahu wa ta'ala to prostinova mi baš amar ginaki. Neka Allah tabaraka wa ta'ala amen da rauza dovu. Ala inna ahsana al-kalam wa ablagha al-nilam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفي. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله